Assembly asan esi ewo Legon University of Ghana ya chese abeto ye nan so a ye kiremu a ya abrante ye friend Abdul Wahab efi 4th floor aba be hwefom anajo a chese tesia ne nan mabu a ye kira nyame adom ye de na kwakodu kolebu a ye pene ye mana ya resa ewo kolebu sesi technical hospital sesia na asemu ni nkyeremu a ye kiremu ne se eye Abdul Rahab yi aye school ni a wawie ne course wawie ne 4 years ana wo school ni mu a chese anka obi a wawie school die nke se wani gina jubilate na ukofie na wokope edwuma na eye de hwe wo ho ne wo busua nanso we de owie ye no chese nchemu kira woni baby da na no na mi bisa se na busuafo we he obi a woni baby da wotimi etua ne hostel fee ni school fees timi wie school o wie school won timi nkonya baby enda na yemra batu asem no na se woni baby da nti na no nti wo pechi wona danfofo ne ebi eho no mo a chese enti yakwa kodu school authorities ni mu chen se school fo ni bi wo ho a wo wie school na won kofie na woda so se ehye school mu ho no mo ebi edi nsemo na ebi mu nso pechi a chese woni nsemo ni bi a wo ye won part time job editute twetwe mo ho esie enu nti na authorities ni nya enti ye no wo mo de ti ho se sa anajo ne de wo mo be di hu dwuma nti wo start se wo call hostel by hostel any don by don akwa akohwe wona asake akwa akohwe asake wona awie school so mo da so titi school mu ho no ase o mo age spaces are new people ebeba na say new students ebeba no entimi nya baby 99 so mo pam wona awie school old students ni nyina efi hostel ho na we na Abdullah enya antie se authorities school authorities ni ba omo gusu ahwehwe nkrofo hostels omo ba kakra na omodu omo ho no nti ehu na echi na chese wodi fi eye 4th floor ho no mo de ebo fom ne nan mu ebubu a chese ye ma na so a chese ye de ne ekọ before ansa na ye de ne be call Legon hospital no ye kiremu a ye free ambulance senka emefa ne call Legon hospital ho no critical moment say no ye hia ambulance se oba na wo be fa branch ekọ na so edi bed or hwe ba ko ene echiwe na ambulance emedu Legon school mu ho University of Ghana ho no se ebefa abrantie di na hospital enti wo ba no ambulance ba de na waye mre papa na obi ampo nim se wo be omodi ni bedu hospital ho no wewu nanso ye obefa omodi ni obefa ni du hospital ye Legon hospital ho no mo no ye hwe situation a wo mu no na chese ho no mo entimi enye yie na se ye transfer no de ne Kolebu hospital technical hospital ya enne ye de na kwakoto ho no ma wo gi ayarehwe ewo ho no fefefe na we na mi gina so de abisa school fo ni bi any teacher fo ni bi se school fo no ye di kan de enti na wo be ko school to de bi a wo ko school a wo pese wo wie school tem na wo be de wo benya edwuma bi ye na wo be de wo ebi kra wo school a wo pe edwuma de aye part time job bi e de a show mo bottom a wo prese wo be wie school no wetimi aye full time job na omonya better salaries e de a show mo bottom na esi de na school ni wo be wie school na wo abusua wo fie wo a wo fo wo fie na o se me wie school so me da so eti school mu ho no e de enko na wo pese wo tena school mu ho eje ebi mu wie e de tena school mu ho di nsamo ni bebre a chese wo beti wo ti bi kra pa na e ya asefem ebi mu nso se ni abrantie ye kan Abdul Wahab die woni bebi te nanso nkasanka Muslims de nka yehu ya no mu de nka mu boaboa mu kra chan Christopher anka wo ti mi ko fie po a baomes won krofo anase ukromfo enka o betimi aboa so ono ne de no wantimi anya ne saa emo wo pechi ye na pechi na wo pechi no na akwakọ wie no bebi a ene woda sesie yi na teacher fo no so ya na mi bisa se school fo no so wo mu wie school na authorities no ya wo mu hwe se school ni ebe fi school ni mu kra akọ ansa na
womo agi obi ato hostel ho anaso ato ho anto mo de na to ho anaso they don't have any right ewo hostels a school for no edide mu anase den ana a school for no so pechi wo hostel ho no ma ebi wo ho no ma schools na your friends say other students no say omo pechi me na me hu ni say nka it said ya obi a high ne dan na downful ni baby te na nka wo boa na se wo metena ne nche nka no de nka boni bi anhye da enimu sa na ne se wo hwese ni abranti e huri fish ra na se mo ba mo de full attack e na e ba nti e no hu ehu e na ma e ball na wo de ko e ko hwe ase a wo bubu ne nan mu no e na wo fo no nso se mo ma ewie school na so mo ma afie ya need there is no need say wo school ni ko hwehwe de entia wo wie schools wo ma afie say wo fo de wo ba ko school a wonim say ye 4 years a 4 years bosumi say eteso o wie school nanso me ya say school fu aba say no na so ye den kra chen say wo awofo kra expert nti ebi wo kro betimi aba beka say ma ya say ama me extra months and na say year say me fan tua me course so no wo de jiska enso no de ti baby ye ne awo pe nti mesre wo ko school no na wo wi a obusuafo na de wo ko ye bomodi abrefi na be page ma ye dan so be pechi na echine bi nko e de asem akwa we owu ya na akoda abrante na anase na dafa ote ne nche wo ne dem mu no nti mesre school for no mesre mo wo wie school a mo de ne papa mu a mo fa mo nko kire mo awofo na echine bi asem nti ene edi kodu a ye ja ne hahan aha ena meja mo esimidia ene akosua koku a answer aka Queen apa koswa na follow ye na subscribe to your YouTube channel no na ja comment your comment section where we say we na face to share to all other social media platforms am I na nyame be sure so wo ye na afen so follow you on Instagram, Facebook, Twitter e wo hia me pa makram da send message